Ekrobia ene womo amamre ne womo enhyehyeye ekrobia ewo enwoma womo edi ebu womo eman sedie eba no Ghana na se ye Kristo sum emu anase ye religion esum a yesum ewo mayi emu so obia ene ne hyehyeye ne sedie wosi edi eye ni dwuma esi efa na dwumadie no emu no ene ese wo hwe na obo enyo so ewo saa kura wotimo no ha womo afahye ne womo yi esi etia ene na chese wa wato ho pehwi na ne wapo ba bi edi wuti afa na emom eni kwan se wo kasa edi etia womo afahye anase wo kasa ema etira womo enwoma anase womo afahye ana womo emra womo edi ebu womo ema na ene dey ya mame a wono so oye Ghanaian musician na wasanso ye evangelist ye mame Dina Asamoah de na no akwakoto ensimbu mama de sesesi amene wo ekase de na no akwa yi no eka se de ye nim no ye nkran krodwe yi emu no womo ewo womo afahye ne womo amamre womo homo wo festival na numu no chese dede ye ne de keka ho anyombo ne nyoma ye chese dede eba ediem enya de sese dwumadi no womo de epne so se enkoso ani afare krampo na mo hye womo emra se nkwa na wote wo masase so nkwa de wo se wonye de wundi so na no ana chese amaye mame Dina Asamoah de na no akokotu nse no mo je mu zeza ye festival sa womo ye no wonkro ne ba no enya de se wo emremu anase bible mu no krampo ne nya de se hu enya enu ti no nya de so obedi womo hyehyeye no eso ni kwa se san hyehyeye no krampo ne edi so wo se no nyame asem ena de echichiri eye ekuro ene wo man ne enya ya bosom sem no because wo ni say festivals no anase afashion no ejina ho as an idol worshiper ye sum abosom ye heli eye abosom ye ma wo ma hu say wo mo nsuso no wo mo enyom be ye no emre bi ye na na mo mre so no still ye ni efom enti ye de ye celebrate wo mo ne no na che say wo ka ye a wan ko kanu eye ama me ne wo ekase e de ye ga adanwe traditional area womo womo ano eto ensemble ne press release ekọ so no wotie se de ensem no kana na se womo echire mu a wo anhwe ya womo ebetu no de afri womo emayi emu womo asase so no womo ebepamo no de afri so no na je se mame ababontem de ye chopa chichiri diem ababetu edwane no na dodo na woni se ne chopa na wode betu edwane na nka ehu eyinia sanse se nyame asem na wo kan kwade kan wo se nyame asem de wo kan ye betan wo kan okra no kwade nya de se ye bepenti na ni kwan se wo babontem ebebepa to na ebusuafom ye mame ensem a wode etu dwanu yen kokoti ne ba ya to aso me na na ga manche ene me na nanom ahemfo me na nanom atrankonya me na nanom ahemafo nyina ga adangwabusua ene enkraman nyina moade nyina evangelist Dina Asamoah ene me gyina mo nim ne dai me gyina mo nim a de me kanyina ne se me pamu chew me do wasura chew pa pamu chew se me video bi a me ye anya mo de me hu se mo ye hu press conference na de me kanyina ne se homo wono me bodi no na me nim na me ntiase enso se eye nanano matrankonya afahye ene amamre enti dia me kanyina ne se ni bu amamre na ni bu afahye ye kwatwere ni mu a bible ma yeti ase amamre wom ena afahye nso wom enti nanano ye mo na me kanyina ne se me pa mo kyew man kasa yie mon fan cheme na mon koso anfa mon pai bone mo honhom pa mo de ta machi ama mapajadu de madre no men koso anye sa ama me pa mo chew bebre na men ti ase na me nim nso bible si en fali de madre ti na no mi bu mo na mi bu afashion mi nim sa fashion e duru so a emma nipa fi achichiri ni bencheye eba na kabusu nyina so bom ti na no mo fa nche me da mo ase somebody a cheme nyame kamu nyina
Now when Evangelist Dinah Asamoah apology awode ebebetu edwana so me no wo eka say e still na no enya de say womo aje na apology no atuma womo a 7 elected a say e wo be yan say mebusu mi ni da etosu edu 10th May 2021 anopa 9 a.m. prompt there wo beko akwakọ piemu ewo ehoro na ebusuafo say na letter no emu entroye esi eto say Dinah Asamoah Dear Madam, invitation to appear before the GA Traditional Council. The GA Traditional Council has noted with grief concern the derogatory remarks made by you, Evangelist Dinah Asamoah, against the GA state and its tradition, which has been widely circulated on social media. We are therefore by this letter inviting you to show cause why you should not be reprimanded for your comments made via the Facebook account. You are hereby summoned to appear before the GA Traditional Council at the Gamanche Palace on Monday, 10th of May 2021, 9 a.m. prompt. Be advised accordingly. Yours sincerely, Stellas and Ponsam, or no any registrar and a Biamuso Yabapa ni Ayafie Tete 1 and no president of the Gadambwe Youth Association. One more elete Aquakomaya Mama, one more Echima. Ne apology now, Wababontin, Wababa Pacho, Echimo essay, one more Emfa Enchen, one Kasaye, no, was a Bible Mukrampono, a fashe ewomu, na Bible Muzusono, a mamre agreement, one Kasaye, one more this year, one more na one more Emfa Enchen, Nenso, a Yega Manche, said da. We're ignoring apology, not just what Simon, say, a woman, so Baba Ababe Pimu, Ewo, one more and new moon. No, 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 I castle. And I just won't bet me a tuno at the free and can credit and a tuno a china. Esan said, and the walk was in the scripture, so announced the home Ekasa the channel, and I was so at the Ekaye 80 says, no, what Jinyamia was tiny chair, and I said, Yamia was share no money cars and in the first place, no, now anyone said, why the Obabonte ever pa a year at John, and no pronounce who is said the Nipadane that was one no ever cancel na bibia one no ever cabina when they say oh and for ka and was so cabia one no ever kwakwa you a year a car and be and just ye mame and one aqua to 18 consequences no one facing said ye say na fata na ebusuan for mama shade yeah, mama and someone will can ye no from so be a woman say one say a fashe a abosun sum no tin the woman answers abosun sum no any nano ye jenny na edi egu a year a one when you can say ye I hear said ye did a fashe a yamabusum be a routine you can say Christopher a year the day at Tonyum Asumo in your couple and no someone will can ye and from so be a year and a bit more answers no oh sha before na Christo so enya embaye na ayedea ye na no almost so mama bosom edada and still na nkasa ye da so eto omema ye woni say Ghana ye Christian country no kwampo still ebinom asom eye abosom enti no se ugina wonyame afana wo ye wonyame ejuma na se wo be kasa ede etia eye esom afofra eye no kwanso a eno no odo se abosonsom eye ade nyankopon ani echi ana se ye nechiwade but ye nipa ne ye na wo se ye ko ede emanyame ewo sa ekwan no eso se ye be kasa ede etia enye afutuo nsem mu ana se ye kasa pamu ensem na nipa no hwe no wo no hu se ndabi de ni ye enye eye ade echese be ha eye me ankasa mabrabo me manamontu a nipa na atwe ne ho ede afu eye enhwe se ye be janso akasa wo bi kasa ye wo di na fashion ntino ni kwan se metonyu ntimi de mintie ye ne na yetu yeti etua ewo enkofo enyoma enho a eye ne kwanso a eno no wodwehwe efa ensemi enho no fabra ebebetu edwa ewo tuma GH comment section na like videos na share all the social media platforms so na ebiom so follow ye ewo ye IG page and your Twitter page so tuma GH_media ene eklia sika padasane yebesan edi ehia